Nasaan doon makamula rayang bang bukon ko open vaccine. Tadi kita pasoron. Aha. Ano rayang? Ano yung pangalan mo rin? Ha? Papalalang? Okay. Habol. O, yari rin. Dengarlah tuan satu cerita, kisah dongeng orang tua-tua, kisah lucu yang sangat matang, kalau betul semuanya auta. Panasin dilung dalam langit indah hujan, bang magalay-galay segar habib Tuhan. Yaw na kaulang na indah magalang-alang, ibang kami kay mo halangan pakbalalan, pakbalalan di kau kahabayan. Langanon nakapihan ta, ayaw bago mangkot ko maglamang-lamang. Pangalay na ko sa dyan magkaya-kaya, salay sa tulong na panday biyasa, tambak patay mo mangkot si manusia, libotong mo na law na ilawong sa pakbalala, pakbalala di na ko kaaway.